Timu ya muvira wa maguru ya 3K ya kaunti ya Embu ni mathirite pointi 3 cia bata thiini wa ngucanio ya ligi ya division ya kairi. Ngucanio ĩrĩa ĩthakĩirwo kĩvaro kĩao kĩa mũciĩ itũra rĩrĩa Kagumore, 3K ĩvotire timu ya Olympics kuma kaunti ya Isiolo na mbao 2-0. Kũvĩtũkĩra mũgwĩmi wa mbao Vincent Odabu, 3K yambire kuvunga mbao ya mbere ndagĩka ya 15 na ndagĩka 3 citigarĩte nĩguo athaki mathiĩ kũvurũka. Ken Wekesa ongerera mbao ya kairi. Taruta last weekend, the last 2 weekends tukoretwo twi Murang'a na Nyeri pre-season. Hugo turayevariri nundu wa game ino. Kwa game ya leo na tumemiss kidogo. Hatukusoma game, tulisoma game second half. Sababu first half tumeconcede bao 2, second half 0 goals. Lakini next time tutajaribu, tutajikaza. Muthenya wa Juma timu ya Olympics irathakire na timu ya Ewasco kuma Embu na iramacinda na mbao 1-0. Kavindari gaka timu ya 3K, Olympic na Ewasco nicio citongorete ligi ino gitaruri kia irathiro ria bururi kuria o timu iri na pointi 14 no asigatigithanwa na wingi wa mbao. Gũkũ gwitũ mũciĩ tũtĩkĩtie gũti point ya kũrush, ava gwitũ mũciĩ 3 points kana nothing else. Ava na makatogia 3 points na nginya twathia wina makatogia 3 points. Nondo wa focus ni division 1. Msimu haijakuwa mbaya, bado tuko pale juu kwa table still. So nadhani hii msimu itakuwa poa, bado tutajikaza tuende mbele. At least tunataka kwenda Div1. So we must work hard. We continue working hard mpaka tufikie target yetu. Kuona ngucanio ino iraucurite wagagu timu ici ikithimana icoka, athaki ni mataritwo gukora makirumirira mawatho ma FIFA na wavo gukora na mitugo miega kivarori. Utena discipline we muthaki ni kumina na ndwina karia thiini wa muvira koguo tungene kareja thaki yetu na coaches metu metikire kuthomithia anake ao about discipline, because as you've seen game ira ikwira na issues nini cia discipline no yo it is squarely on players. They must have no mama kole mena discipline, because discipline is very key. Wavo thirikari na makiria cia county nicio ritwe cinyitete migukiriria mithako maturari. Riu na nitura request county government itikire go support kana ku invest so much in talent ya youth. Nundu wa youth yetu mena talent nyingi na vina maregete ku invest na talent ciao ni kumina the stake kana youth yetu ya at least. Generally gava especially county ya Isiolo bado government iko chini, tunajisaidia tu as in player, tunaribado kwa mfuko, tunachanga tupate transport. At least maybe kama kuna wisha mmoja wawili at least anachanga, ndio maana tunaenda game hizi, si ati tuko sawa vile. Riu gucokereria kwa mithako kurava kanya athaki aya kanya ga kuonania vinya yao thiini wa gutongoria thiini wa ligi ino na wavo kwimathira kanya thiini wa ligi ya Division 1. Inooro TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Peter Mongai.